1 Timothy 3:1 Deacongi pada tarik haubasina singluki ahan haitare pastor gini nipang dagina makha sina deacon gini verse 1 Deacongi wa asi thazaba yabne kanagumba amana singluk yengsinbagi pamlabadi mahakna pamleba adu afaba thabakne han hayadu da lepsing hak wa asi thazaba yabani haysi na utli basi makhagi potse mana hayrat kadaba potse asi yam maru oi haiba makok ta haining male man wa asi thazaba yabani haysi atai dadi haidraga sigi matang se lakpada wa si ain ngamada wa se maru oi sini mai thazaba yabani chapter 1 verse 15 da su yawbani dudo verse 15 da Christus suda pap chen bu singbu kan binaba taibang panda lakle haina Christus suna pap chen bu singbu kan binaba taibang panda lakle haiba wa asi thazaba yabani aduna yamna central oiba pot jishuna aikoi bu kan biba la I haibasi thazaba yabani haina ma haikre kos da 115 da aduga hojiki masida mukasu karino maru oiba ma hairam daida thazaba yaba wa ama haige dore sine gospel su thazaba yaba wa ni yamna central oibani aduga mathangi topic mana naina rakadaba sisu yamna central oiba pot amani haina hai aduna maru oiba wa ni koina naida gadaba si kanagumba singlup yengsin bagi pham pamlabadi haina hai manipuri bible da english da overseer haina ayam bahandoi khara amada bishop su haibiyawi masisi aikoina singluki ahan haibasiga manabra manadabra haibasi adum marai yetnadaba natte ko sise sigi wahai si singluki ahan haibasiga khetnai an khara mana koi di bishop su lei pastor su lei elder su lei haina hai adubu madugi mating lobo oina pakon chapa kungi taratret tang tiyangsi Acts 20:17 da asigi si Paul na magi missionary journey halakpada Ephesia gi church ki elder singdo kahuraga wari sanabagi wane adana aduga Paul na milita dagi Ephesia da mi thadana singlup adugi ahalaman singbu haina hai singlup ki ahalaman sing asi elders haina koina hairi bisini elders haidu akoina maduda ure verse 28 ta chongsi hairi ba group sida mana sum preaching tawthre encouragement tawre mapi taminadana moiga ko prathana tawminadana kanagano elder singa yaiko elder singani or the verse 28 laksi maramaduna nakoi nasagi amasung yaw sangru pumnamak adugi damak cheksilu nasa masamaki ina laibi khraba isorgi singlupo senbinaba makoi gi mathakta thawai asengma nakoi bu yengsinbiba haye yengsinbiba mi ohalle haye yengsinbiba hariba wahisi episcopos hariba wahisini adagi agi elder haidana presbyteros haiko elders adagi presbyterian laise elder na pan ba haibani aduna group ama kaura akanda hai Ephesia gi elder sing kaura o aina kaura wari si sum sanare mana sum thogal la kanda kari haige bo ishorna noi mayam se church ki yengsin bi bamapu oina khandok pirabani hai adu oita ragadi tam ani do manaradra in ingraji da hai interchangeable neba aduna same group of people sida amukna elder hai amukna overseer hai haibadi amungna koilon da hairagana singlup ki ahan
adagi amukna singlup yengsin bami hain hai aduna takpadi moi si khetna ban nati habise sidagi koina mayek sengna khangmangami Titus 1:5 ta so amta ga yengisi Titus ki 1:5 aina nahapu krikta thanambagi maramdi loidriba thabak sing adu nahakna mathang manaw naina hotnanaba amasung aina nangonda hairambagi matung inna sahar khudingda ahalaman singi elders ahalaman singi pham hapnabani ai verse 7 da chongge singlup yengsilliba mi adu hai ubra verse 6 ta verse 5 ta sahar khudingmakta elders khallo aduga moigi qualification hek hairam daida verse 7 da singlup yengsin da migi qualification di sini haina here aduna takpadi ani si mana amamuk season na tawi mai wakhanda masi ani se tongali haibu leitaba male akoina maitai macha sing khara lae makui da haibi ai maitai haina aduga manipur gi jati chingmi khuding mak ki lon da maitai haibase moi gi su tongan ba wahai ama loi leijai noi gi su lerang gani liangmai da maitai sanai kari hai Makui ko adana amana hai mi amana hai maitai macha khara lai ne amana hai ra ku ya ba amuna oh aduna Makui khara la kwa hai se samana bane ba apta bra asmaina poli wakhanda su amamuk hai asi lai bza ne ada masi tongan banate office tongan na thamgada banate same person ne ahan bada koina khangada bse bible da yamna mek sing edu gi matang da aduna koina ngasi nei nagada bsi singlup ki elder hai bsini ai bsi koi khangada bane elder hai bsi koi romda plural oina mayam thamdraga mai mahutta khoina kari thamge haibu khoi si church ki office si khoina kadauge haibu akoina thambasi pastor haina thamme ko maning dagi ubo hangbra ui ko pastor leire khoi gi se deacons leina tra deacons leir chummi silon chumma ngaptane Bible da tap chana koina haiba akoi gi denomination adu da amta khanna roi si ko khanna roi si ai khanna bu su pamde marai na bu su pamde adu to bulak ko su na chade Bible na kari haiba no haiba do adu khaktene aina unna bo honare se Bible da mayek seng na haiba yet na ningai leitra ba pot amadi Bible da kadamai da pastor khallu haiba yaude ko amuk phau yaude Bible da haiba di elder khallo hai elders khallo hai elders tham hapo hai aduga deacon gi qualification sipi deacons adu sisi di kamai tarawa pastor hai se Ephesians chapter 4 yang kan di mi khara amada thawai gi khudol tongan ba pi khara amana takpi tambi ba ngamba khara amana oza natra tapi tambi ba ngamba oza amtani khara amana pastor hai di kaina yaw shenba haibani khoi londa yaw shenba haina hando amagadi hena phagada Bible translation sida paka meaning do oina hando amadi phado pastor hai bisida khoi bhab ta dre kari haina pastor hai se aduna pastor sina mathau khangdre yaw shenba haina hando amagadi ithau sin oi khangada explanation yaw da bida bhab tai ko Bible translation si yam berane asi Bible translation si mina tauna base sum thamningi Bible translator singsina ai translator amani Bible translation gi thabak ai koi na tawre chahi tara he na dun ai na haizari bise Bible translation si mina season na ba wahi khara season na ningi adu hek season na urdo da mina yadau mande ai na khalle khudam moi na ai praman ma haige baptize to ba haise khoi moi lon season na dra English ne hana mai khalam ba English na te Greek ne ba Greek tegi lakpane baptize to bahar se akoi da
tauba haina darkar tarai se kaigino baptize to bahap ta da baineba baptize haina handabida lupa haina halamadi literally di lupa haineba aduna translation si yamna dangerous oi yamna lubawani yamna kiningai ni mina sman tawji sibu sum haraka durini kudam mana jisu gi thabak se kaina mapa ga jisu gi occupation se karina ha carpenter loi harakani english ta carpenter hai bagi neba greek ta di tecton hai ko tecton hai bisi dagi technician hai bisi lai hojik technician se carpenter oi bi abra do Europe yoraga Greek tagi English sing na translation to sida moi da di uya ma hoguni na carpenter orang manida haina carpenter haina hapam ya adu bu koi haji ai khange tecton hai sidi technician hai bani sidi nungi thabak toramba technician hai di common ni adu bu moi gi oina di nungi matam du da nungi thabak toramba ni adu dei ngasi dagi translation sida ibungo Jesu Christ do mystery ni hairage ugi karim ta hyderabad mystery hain handok pa yabane anang mystery gi macha na pa natra hairaga dik yam chumba wane mystery ai amage hekta oi bi ai natra anoi handok kadam ni hai hando en khalasina Liangmai church sing sida bible se yorani na han yorok pa dai na ko ha Jesu gi mama pa do carpenter ni hai dai ni sikri ma mystery ai la la si bible la la ai dai english ta carpenter haina kai gi nang na mystery hai ri ba English kisi loi cuma boy nengye ba khush mina to ba kai loi cuma boy nengye yaw shen ba hayram magadi akoi miyam se ithau se padana khangada yaw haibum lai re shen ba haibum lai ra ni to samna halaga loi re yaw shen ba koi ithau se aduna bible gi matung in nadi elders laigada bani khallo deacon qualification kire sisina karina haibada asigi marak sidagi ko asigi marak sidagi administration elders ni marak sidagi administration tawba mi hai laigani mi bu counseling tawba ngamba mi laini takpi tambi ba oza su laini aduga si marak sidagi yaw shenba ngamba mi su laini ma sibu sidi thawai gi khudol ne ko office nate thawai gi khudol ne spiritual gift ne ma sibu khoina yaw shenba haina kawe adugu Christianity se American Baptist na pusila ambani na Baptist ki system pastor deacon na sa masini han American Baptist na pusila amba pot afaba mayam amalai adugu khoi na pu ngarang ojana su phagi tor haiba David na pu bang moi da ba set pang moi da ba dress soul gi set pi bodo adumai na khoi su ngam de ba pot khara moi na tawram me khudam moi na church chauba sare moina ko silchar daga sarame assam daga sarame bisa duna ko jiksi church sabagi competition na makan layo crore asuk oiraga di crore hondo oiraga di khara haiba sunu ngai ba pastor na church sabase adu bible da mun yengaga church history yengaga di 4th century phawse church building se lainaram de dishu si 1st century da si himni ko chahi chani chahum se church lainaram de house church ngak ta oiram me adi matung da church sum saba ho rakhibani tongan na pham amada lai si hana church sau thok na rak pa rakhibani adana moina church choba sida sajilame ko haji church saba competition tawra pulpit choba khinjilame moi de choba ni moi di fit tara mo wa moi pulpit se step ta ka ga do takhatla kan mathak sidagi preaching taw thara kan da moina haningi se utningi se karino habda preacher sidi miyangi marai maraktagi fitram wangna laigedabani sini pata bra mayangi marai yetnaba mayam se congregation dagi fitram wangedabani haibagi wakhalon sida pulpit se wa na sabane moina asidagi preaching taw tharapne akoi romda la moina church missionary la church lingkhat le adu uwa se moi du maina marang kaida banina khara di pikthara me ba moi pulpit to khara pikthara mi badu adu su tawri ba hojik su
aduna masisi oigadaba oira oina sum ningyosi thatti haibna tsi ko ain haise pulpit phai adubu asi leitaba yade haibu wakhandudi yade akoi khalle sigi building si holy place ne hana khalle sengma pham ne hana khalle asi hek chang adi kwachurub gri yadre hana khalle ya haibna ten haisere se koi wakhan nama aduga si ka khalla ka na si ora ga di yam seng mo re si da di nupi ga su kaya koi se adu di noi ka roi da bani haibu wakhal ma la ya ba denomination khara amada di pulpit karam dai se khumuk thanam ga da mausi gi mai do mausi dai shon ha da nang chindan lo tho seng mo pham ni haibu gi wakhan da holy place most holy place hana khalle baggage mayam ma ga purak pani mana adu khoi da piram bane adu na moi gi makai se chum mo boi ninge khoi bible da halak pa matam di yaw bane anyway ana sigi ami sigi ne akoi na ngasi nei na do le bisi akoi di si laita banina si laitra banina akoi na si oina tawre sigi mo pastor associate pastor ga han thamme ko thammaga kai do ri ge hai bu masi sina seba taw gada ba kangu ne ma dikan se seba taw gada ba kangu si akoi na kai do ri ge hai bu tang bu dikan oina sizin naraga thabak tu na moi gi thabak se taw hol le akoi na tam do onna ba khakani ba ta bra deacon ha si seba ta wada bane ba adu bu khoi na preaching taw halle administration da ya halle loina ma adu na aseng bagi di moi gi mathau sine ba moi na taw ri se ba ta bra ai ha si khoi ba ta bra aseng bagi akoi deacon si di aseng ba church ki deacon oninga bi di si da chele ba chongi ba thongi ba mayam se church ki manakta moi sine ba moi sida ishor nung siba mi khando u hai bane ba moi na shaba ta bane akoi gi terminology se khra mix lai khre ba adu loina ngasi change ta se ai hai bana chati koi hai se bible na hai bu shini hai bu tani koi gi practice to da semdok semjin khra ta raga dum chathasi adu bu aina masi mayak seng haning bagi wa ni horen exercise ta raga si ta amma ga masi phau hairam de na khan gi bu su yai aseng bu sini oi gida ba phibam da du khoi na mix tawre elder leitre hai bana te khoi se elder hai ba maming do thon da bida khoi na maming do honor ga deacon hai na thonjil le ba adu ga moi deacon sida elder gi mathau do pisil le deacon sing sina khoi na maming ma thole chokidar hai pa tam se loi ona tai na khre ba khoi se aduna masi singluk ki ahan singgi pham pam labadi hai pam labadi hai bisi masi negative ta phatta bada hai banate aphabarom da ne ta sing na imon da khorang ba leiba akoi gi oina si mayek seng abani na white board tu si mayek seng abani na idea hoje elder hai ra roi ge pastor oina dum hai ra ge ko koi roi bhap ta ra bani na idea do aduna pastor gi pham hai bisi pam ga da pot amane ba ai pastor se inthu raga ai pastor oi ga haibu gi khupam da nate tasing na ai yaw shening ba polum pu ba oi ga da bane adu ai kamai khangani polum se la ai gi test cham ba ma lei thabak ama elder gi oi bi ai pastor gi oi bi ai deacon oi bi ai bible college tat pa gi oi bi ai nupi thi bi gi oi bi ai anything da ai gi test ma cham lei jai ma du di sini ai ngon da pam bam la ai bible college chaturibra natraga ai si sikkim da missionary oina chatki hana khalle se engon da pam la ya adu da ai gi cham ba se engon da aina ai gi apam badu da no haina hairaga yang ba chatloi da haina ai apam la ai ko ai tawroi da masi haina hairaga yang ba namtharaga yengaga ya da ba ma thulakkan ya ba aseng ba ishona ko bi bo raga di ꯆꯠꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤ ꯄꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝ ꯂꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯇꯣꯁꯨ
ꯐꯩ ꯑꯣꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣꯁꯦ ꯀꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯅꯨꯡ ꯍꯣꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯍꯣꯟꯒꯦꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯣꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯅꯍꯥꯛꯁꯤ ꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯝꯗꯨ ꯅꯪ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯤꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯉ ꯇꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯇꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯗꯤꯀꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯂꯐꯣꯏ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯅꯪꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LNB ꯑꯅ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣই LNB ꯑꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ तसेंना ईश्वरना कौबा ngamba ईश्वरना कौबीरे हाना खंगबा मी मयेक सेंना आइदि सिदा पास्टोरल मिनिस्ट्री सिदा आइदि लैने आइदि ईश्वरगे यावसेनबनी हाइबा मिदो माना पोलुमगा लोइना थबक तौगदबने अदु नतबा मखैदि खोइ फम थदोकपा ताइ चर्च के मसा फानबा येंगागा चर्च की हेल्थ येंगागा ईश्वर के निंगथौ लेबाकी वाखन खल्लगा ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛ ꯊꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯌꯟꯁꯇ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯄꯨꯛ ꯊꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ को महाकना पामलिबा हंजिनना हेरे महाकना पामलिबा दो अफबा थबकनी इट्स गुड क्लियर सेंस ऑफ गोल लाइगदबन शोन आइस तसे कोबीबनी को हायुसी लाइगदबनी हेन फबा थबक पिरागसु चत्तबा ngamba तोलोब हेन वांगबा लेरगसु ऑफिस LNBA गी मनुंगदो ओइरगसु तोलोब हेन वांगबा थबकता एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई ES ना चिठी इम धरागा ओजा नंग से सिदा ओइना सिजनगे हना खल्ली मागी पे स्केल सी ओइने हरगा यानी यानी पैसा बु खर हेंगलगदि याय ताहाइबा असिसी सिंगलुक की यावसेन बा ओइगदब नते नंग ईश्वरना अदुगी थबक्तुदा कौबिद्रे अदुगी खुदोल द नमोंद लैत्रेबा पास्टर हाइबसी थवाइगी खुदोल ने स्पिरिचुअल गिफ्ट ने बा गिफ्टिंग ने मास गिफ्टिंग शोना पीबने बा खोइदा येंगसी नंबर 1 दा वर्स 2 दा अहानबदा अमक सिंगलुप येंगसिनबा अदु अमकप लैतबा हाय अमकप लैतबा करी हाइना अमकप लैतबा हाइसे मखादा पिरकदबा मयाम से असिसिगी हेडिंग अमगुंबनी मासे अमकप लैत्रदि लोयरे मखागिसे अमता हाइदरसु यारे याब नत्रा युंगावदबा सावगंदबा खनगंदबा मयाम हेरकनेबा अदुना फर्स्ट किसी टाइटल गुमनी मयाम सिगी अमकपा लैतबा हाइसी पाप चेंदबदि नते अमकपा लैतबा हाइसे पाप चेंदबा नते मासु सोली मासु यावमनी मासु तुदुरिबनी नंग आई तुदुरिबनी अदुबु
มีนักขุดมมิถิลก็นั่งหันอดูตัวดีดีป่ะนั่งหันนุปีลาในดีหุราดีดีนั่งจุนจีรุดีให้นักขุดมมิถินพมเลยแต่บ่งั้นดูมัจฉาตัวชาวรักันเลยหัวมัจฉาตัวมันใจกับไปรับพูดสิพาสเตอร์สิดิก disqualified โอ้ยไอ้มึงตัวชาวอะไรกันนั่นตานทุกข์ก็ดูดีนัดที่กูซึ่งสาวไปยาเดียให้เป็นนัดเตะมาสิมาพุ่งพากันมี perfect นี่ให้เป็นนัดเตะอดูบุขุดมมิถินพมเลยแต่บ่ให้เป็นเนี่ยมาสิ charge ตัวไปยาแต่บ่ number 2 da verse 2 nanti verse 1 verse 2 tu dum lai re bani nupi amagi mapuroi ba hai nupi amagi mapuroi ba asi matang sida view mari lai chana kari hai re no ha bise no ina kari thajabno LNBA gi statement of faith kumba si matang su leiram ba yai pastor oi ba yai yade ka haina aduga aina je harak to shi ke na baga lai ri mayam na ngakpi gani ho sapsana kari haire bna khoi khangde ishor khangba ishor nung siba commentator mayam si mari si de yen na rabane moi mayam se aduna masi aran khubam muk maru oi badi nate adubu yam maru oi ba pot amani maru oi de haibadi nat sate adubu masi gi matang si da di fare nang adu thajara ai adu thajara ge dum church kamin na si haire ge yapham thok pra hai na thawai thaba phawba masigi da masi ngak na bahon na ga da badi na tab important ni yam maru oi bi adu bu salvation muk bible muk second coming muk maru oi badi na te adu du haire ba aina hai ki bising da thajadara din nang christian na te ai hai se yai ko ba bhap tai ko mya yang si number 1 da masina haire si nupi lon ba yade haire bra nupi ama khatang thi ga da bani haire si nupi lon ba yade haire bra pastor si nupi lon ba yade hai ba tara ga di atai di ya bra first member sing de aduna matam madu da mayam na tawna da ba thabak ni masana nupi lon ba hayu si masana yadra ba pot amani jisu gi matam church lingkhatragi mamang degi su nupi lon bai si phatti haina khannaraba amane aduna madudi oiram do mande nupi lon ba hai si aduna view number 1 si chumdo mande oigedaba ai thajade nupi lon bagi matang da hai bo oiramoi pastor khakte nupi lon ba yade hai ta ba do oi tar ge atai dudi ai hai duriba number 2 gi sina nupa si pastor si nupi thiba ama oigedaba ni haire braba nupi thiba married man oigedaba haibadi pakhang si pastor oiba yadaba ni sini view khara mada haire se akoi manipur so dugumba denomination khara lai association pastor hek oram da nupi thidar diada lai oi khangi adu ko khoi khanga da si pol do nupi thigide ko mari elder oi ba khaktana tana church link laga elder happy ba mini natra na ma nupi thigide ba 1 Corinthians 7:1 da yeng bi aya dugi matang da ma nupi thigide ba se 7:1 ne 32 ga 35 ka 1 Corinthians 7:1 32 ga 35 ka da aduna maram oiraga nupi thigidabani pakhang di pastor oiba yade haiba sisu plan ga da male view number 2 se view number 3 da haire sina nupi amuk pu thigradi maduna loire amuk khanna nupi loba yadre nupi thibi yadre shikhraga su yade haiba ma view number 3 da nupi se siraga su yade ingraji da haire sam gadra remarriage yade haiba amuk hanna nupi thibi yade amuktana once in a lifetime haibani hai sisu manipur dum khara ma dum thajan nai chumbaja la chapter 5 ki verse 14 da pass 1 Timothy ki 5:14 da maramaduna naha oibi lukhrabi singna mayum panduna macha pokpa amasung imung manung leiduna panba aina pame hai po na ko
Lukrabi haibadi mapuroi ba sikhibido mai nupa sikhiba mido mayum palo haina ishori waina hairiya nupa da yara nupi da yara gadi nupa da su yai haina koi indirectly lobe yai nupi da yabani na nupi da yaba pot nupa da yada ba kashu laita ningai laite aduga Romans 7:23 Romans 7:2 da Romans 7:2 da nupi amukka thiba yai haibasi hairine shastra da Romans 7 gi verse 2 ga 3 ga da iparake maramdi mapuroiba laibi nupi adu mapuroiba aduna hingliba makhai wayel yathangna mahakpu pullibane hadi nupi mayumatai da panba yade pulluga thammeba adubu mahaki mapuroiba aduna sirabadi heba sirabadi mahakpu mahaki mapuroibagi wayel yathangdagi thadok pire mapuroibagi apunba adudagi haina haigadamni wayel yathang harido mapuroibagi apunba adudagi free oire ning tamle heba haibadi karino sikhagadi heba aduna hojiki Timothy chapter 5 amasung Romans 7 gi matung inna sikhagadi nupi thiba yare ko sikhagadi yari hari aduga verse 3 to phau parage maram aduna mapuroiba aduna hinglingai da mahakna atopa nipa amada mayum palabadi mahakpu nipa lanabi kaugani adubu mapuroiba aduna siragadi mahak oyel thang adudagi maning tamle mahakna atopa nipa amada mayum palabasu mahak nipa lanabi oidre tum panba yai hairi sida sikhagadi 1 Corinthians 7 gi 13 da amtaga pakhige 7 gi 13 da aduga kanagumbi nupi amagi thazaba mapuroiba lairabadi mapuroiba aduna mahaka laimin naninglabadi mahakna mapuroiba pu thadok loidabani ngapi gani 39 oigadaba ain parsalale 39 mapuroibana hingliga makhai wayel yathangna nupi adubu mapuroibada punnuna lei adubu mapuroibana siragadi amukasuka siragadi mahakna ningba matung inna yum panaba mahak maning tamle adubu nipa adu ibungo da thazaba mi oigidabane short thazaba mi amada yum panba yai haibisi Bible gi verse ahum passage ahum da yam mayek sengna hairi aduna remarriage sungya yade haibasisu langadaba male Bible da jisuna mayek sengna haidro Matthew chapter 5 ta except for immorality haidrone kainabi yaroi tawbudabu immoral oiba haibadi nupa lak nupi lanabagi thabaktu da natana atai dadi khainaba yaroi haibneba adu aitadi nupa nupi lanabadadi yai haibna natro akoi fundamental oiribani ka inane akoi gi tradition do yam kanna paigada banate Bible da oina halakadaba tradition no oina maru oina lawreba koina church khara amana luhongbagi covenant do akoi noi anina sigri phawa kahai gi banina sini adun hena maru hale Bible dagi no noi wasak ki banatra sigri phawa hena akoi gi wasak sisu khara change to budar ka ta mal sigri phawa haibasida adu change to ba ya nupi ate thibi ya nupa ate thibi ya haibna chati koin harise asmaina adugi marriage covenant vow du da khoina chet na paraga la re Bible da jishuna haibadi adubu nupa nupi lana ragadi yaina hairi ba jishuna adugi verse de khoi wangang handre khoina tawrise room sida speaker asi ama ani ahum mari manga taruk tare na speaker 66 thamba ko room sida hol chau amada akoina taning bakhra te kan kana laikhat pa khara pam da lu sina laithara thambane ba Bible verse mayam se patabra ai hai se praman ne Bible verse akoi ga khara chana da basing se koi practice ka off tawra thambe ba
khara nungai ba akhoi gi church ka chana ba sing se kan lekhat bani khona chana da sing se off asini khoin taw se Bible da mik sing hai si Bible gi verse myam se loi wa nang han se akhoi na pam ba Bible verse khara se kan na volume lekhat laga pam da sing se leithara tham bane luro bu Bible verse lai Christ is the end of the law haidra wayel ne thang pum ma Christ da loi hai na tra asini khoi yam pam lekhat tor ne Romans chapter 2 da mukri hai those who practice the law will be justified hai adu duna off maram ni si verse bera ne ba law practice ta already justified oini hai si sabat sing khang hini ana ko Bible verse khuding mak akhoi na defend ta wada ka ta di makho thohal explanation amma so de le me khoi tan bagi ne ba kari no law practice ta wai je Moses ki law do na te horen matam library yang se ka du akhoi ki kano makti na tam ni na adu da udai da hela se duna za yare ko za da hujiki da makha chasi remarriage yai karai da yai condition ani da si khaga yai nupa nupi lan na gi pak ta khaga di yai natraga amma su ya ba male Korinthia da yaw bane chapter 7 da ko thaza da baga lerakpa nupa sina thazarakpa kudamoina natraga nupi sina thazarakpa amma se thazadriba thazaba duna di kaina rasi haina hauroi da ba adum laimin ninga da ba hai polna adubu thazadaba duna nang chatlo hai bra na ai chatle hai khagadi amadu ning tamme hai atabra amaduna thadok pi khagadi ishur thazadaba miduna thadok lam lagadi amadu ning tamme hai 1 Corinthians chapter 7 adana conditions asing bidi ahum ni si hiba ma adagi Prabhu Jisu Christ na haiba nupa nupi lan na bagi ama Matthew chapter 5 ko aduga Paul na 1 Corinthians chapter 7 da haiba amadu na thanam lagadi haibada amadu chat khagadi ma ning tamme haib ana sigi condition ahum sida yum pan ba amuk ya ba mali shastra gi matung inna mari suba view sina haire sina khaina ba nupa se divorce men asi church leader or biaroi pastor or biaroi shin ma nupi thiraga tum laigada ni nupi sigra ba du wana ta divorce ko oira ba ma se nupi se chatkra ba pastor or biaroi hai na hai ko adu bu asuk luba view do tasing na modu chumam ba taragadi divorce tawragadi yaroi hai ba taragadi yamna complicated oira potche Paul na khara hen na explain to biram gadra hai na khalle ai hakki wakhanda maramdi sastra fa matai da divorce to yai hai bani na lan na bagi thabak tawragadi divorce to yare na tra ado nupi na tha khudingi purnima khudingi nupa taiga ikai hangoi na haira bada atu karan to bagi thabak tawle raga ai pastor ni hai na ai pastor gi pham do thamna ba hai na ai nupi khaina roi dra ba adu yade adu yade aduna khaina basu ya haina hari bani na 1 Corinthians 7:15 da su hai bani Matthew 19:9 da su hai bani Matthew 5:32 da su hai bani immorality gi su yai aduna short hazard of me duna chalo nang haira su yai ai chatle nang than le horo haira su yai aduna khaina basu ilai helaga adu di loi yare hai bi na chadi coin hairi se exception khara shastra da period basi marriage se yam complicated never aduna chapchana nupa magi nupi oigidabani harise karino adu oi taragadi ai hakke mot de mana hojik lauri ba nupi do aduga maga tha jabayana nungsi chanana laimin nagadabani hakke mot de hanagi do shiram basu yai hanagi do nupa amaga chin hibagi shu ram yai aduna hojik lairi ba nupi do aduga ma khaktaga one at a time haiba one at a time oidana ma ngsi chanana
ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯚꯔꯁ 2ꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯒꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯎꯒꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯋꯥꯏꯟꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣ ꯋꯥꯏꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯋꯥꯏꯟ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅ ꯃꯤ ꯁꯥꯎꯍꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯐꯨꯅꯩ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯃꯟꯗꯅ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯠ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯊꯨꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ all forms of excess ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯦꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯩ 10,000 ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯎꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯈꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯦꯝꯊꯃꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯗꯒꯤ ꯖꯤꯞ ꯇꯣꯡꯉꯦ 2006ꯇꯅꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯇꯣ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯤꯞꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯡꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯅꯞꯄꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅꯦꯠꯐꯝ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯅꯞꯄꯒ ꯇꯣꯡꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯔꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯦꯒ 2 ꯄꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯞꯄꯒ ꯇꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒ ꯅꯞꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯖꯥꯇꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯨꯅꯝ ꯋꯪ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯨꯅꯝ ꯅꯝꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯨꯠ ꯅꯥꯝꯃꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯃꯈꯨꯠ ꯅꯥꯝꯃꯁꯤꯅ ꯊꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯑꯣꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ CRPF ꯒꯦꯠꯇꯨꯗ ꯈꯥꯝꯃꯨꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯥꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎ ꯆꯞ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯈꯥꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯣꯏ CRPF ꯒꯦꯠ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯧꯔꯦ ꯀꯨꯝꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯧꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦ ꯈꯥꯝꯃꯣ ꯈꯥꯝꯃ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯒꯦꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯅꯣꯟꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯨ ꯊꯛꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯞꯇ ꯑꯩꯒ ꯇꯨꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯃꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯣꯛꯃꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯀꯥꯞꯇ ꯀꯞꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯆꯟ ꯆꯟꯕ ꯁꯒꯣꯜꯗ ꯌꯥꯆꯟ ꯆꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯌꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ
next verse 2 du dum leiri masa khudum chanjaba hai mathak kidu hai phet mane masa khudum chanjaba hai badi masi bahap ta ba hai tare khoi lon da haraga bahap taraga wayen ba thaba inkhang tawba sida mayam na thajaba yaba o mana hairadi chumongani da side amagi story khakta taraga mi bu hek wayen da ba praman oina pawro da haidra wayen basidi hana lakpaduna sain hai mi amado laktri ngai da han laktri phawbudi hana lakpaduna chumba boi ta ningi hai atabra mi ani khanarani ahan ba lakpa us modi am phatine duni adu nate adu mi oi robe maram di side amagi story so ha ta batai maram di side amagi story se aphaba ngatane ma haidori se amagi su la akanda phala da ol akanda wayen bangam ba mi masa khudum chanjaraga hingjaba ngamba mi oi batai number 5 ta qualification number 5 ta ikai khumna bada matik cha ba hai masi adi gun lai gadam ni masi kai khumna ba ya ba yam lai khai kai khumna ba ya ba hai sidi pastor khara amadi ne wafi maron ga mathong khang da su lai angang mai na dum lai ba wa ngang ba isai sakpa mai nupi angang da loina ba mong gari thoba saugan ba phone da kuding makta masi gunjin gada bane hai mi se magi punsi si orderliness lai gada bane mai punsi si da yamna orderliness oi gada mathang manau nai ba punsi asina ayu hogala kari daudino khangdaba hayeng nasu kai daudino khangdo gyan men ta daba punsi oi roi dabane ai routine nama lai jagada bane haining isidi nungi gundo adu mapanda manung mapan manana hingba ngamba mi adubu ikai khumna bada matik chaba kawe mina yam thuna khangmani church ta manung mapan ani si manana hingba ngamagadi soidana ikai khumna rakane kai khumna ngamba mi number 6 ta lamlan basingbu nungsina seba tawba hai sigi gun ngasai khaina masagi ne sigi gun sina mi atai gi oire eko lamlan ba haise atithi seba tawba ngamba atithi lak pa mi se asi si aigi imung manung khakta na taba marup mapang khakta na taba khangdaba mi ko sungkhang khangdaba mi phawba seba tawba ngamba abraham ga serana khanghaudana atithi seba tawbra sargadut ki seba tawbu phangzaki adana khangdaba phawba nungsiraga seba tawba ngamba oigedabani noigi naga marakta guest house leiko fajana sai kamjong da chatli none da chatli kadai kadai da naisu chatpada yam fajana guest house sai asisi apaborom da khalgadi yamna phai yamna nungai smaina thambi buse aduga akoina checkshin gadabasidi mafam khara amada smaina traveling teacher lakpase asisi pastor gi yumda dum leiragadi pastor sina thakpa warakpa sarastagi su paisa lo su pharak ta su matang mayam lerakpa aduna thangai sengna yumam sara thamasi haina sarasta dai ta inthok pasu oibiayo bahap tabra hati hai nati koi haizari se phai adu wakhan da smain tawradi anam tagi potlum oiroi church ki potlum oirani haina guest house sasi haina takpa guest house laiba phai leitraga su hingma ngamgadam ne koi adu namasi atithi seba tawbagi chance asi pastor na phangaroya church ki workers sing na oina phangrani thugai rasi haibdi na chade ani harise adubu wakhallon da soi khibi ayo seba tawning mandadana guest house hana ba takchin bi oiragadi papa tare aduna tab atithi seba da thawai yaw mi oigedabani third John chapter third John gi chapter nate third John verse 5 6 7 8 the Gaius haibanu pama nangdi ati khangdeba mi su seba tawe haina pona thagat pa ma yaw ni asi sini sida hairisi
yuda 7 da tambiba ngamba masi su atai gini tambiba ngamba kari haina tambiba ngamba haise asigi number 7 qualification number 7 se asi sine koi na yong na chu pai gum pai ri se ayam bana atai gi se kya khandre number 1 da mth loiraba bth loiraba bd loiraba haira kanda akoi si ma se takpi tambiba ngamani preaching tawalasi khara phasaradi yani ma pastor oi bana mathak ki makha gi gun mayam si ko yam munna thirudre akoi na yam munna thiba se masigi number 7 sineba takpi ba ngamra haibase asis da koi henjin man khaba ko gun atei si maru oi habse koi kaw thokre atei si chap manana maru oi bani si tambiba ngamba haise rule gun number 1 daga thamakte ba pol na mayai de thamai si tambiba ngamba mi lerek haiba mi adu tamba su ngamgadabani takpa khaktana taba tamba masi teaching ngamgadabani ingrazida araga teachable su oigadabani patai ko takpiba ngamba adu bo tambadi ngamba ngamdaba mi layaba mana khangi sina chumme haina dom khanba sipai dadi training se luri ba makai moi gi mission se lu ba hele bin laden phabagi documentary du yeng aba noi noi khara mai ngam ba yai kayam phajana training tawi lu khajani training se wang ba makai gi moi na changdara mafam si su dangerous oya akoi gi church ki mission dan opposite ne ba akoi se training se wang ba makai akoi pham se nongai do atabra chair ga se awung bi leibi yabido ko chair bi yaba oirawa mts lora gadi smaila ga khara hai thabu yabado mamang da stool macha ma thama khong na thangala mi lakada tama ka haira ga ko akoi gi sipai ne koi se krista gi sipai ne do koi ona taina re training wangi ba makai khang ba hela ni khang ba hela ba makai gi di luri luri ba mafam da posting da ai changjagi haiba ngamgidaba wakhan chengidabani adubu khodi infal da leige infal da lei haraga infal da leina ba honna basi phatte haibagi wa nachade koina harise leitaba yadi haibu wakhan ni phatre se aduna traga tamai kangla tombi kangpokpi adage som manung longi sinam pts tamdriba graduate ka oidriba lerek ya hai taba english ka hai taba moi ona thajin se hai wakhan atudi pura lale wangi ba makhai gi teaching ngamba makhai gi ma se takpi ba ngam mine su tak pa lo mi oi ga dabane ma se teachable oi ga dabane kudam moina akoi kamaina teachable oi rakani Matthew 13:11 dong te yengone Matthew 13:11 Matthew 13:11 Hangaba Matthew 13 si maru hunbagi praman ni maru dum hulle kanda haurak padagi khara amana aphaba mafam phatta mafam da tare khara amana nung marak ta thare khara amana sorong pan tare khara amana aphaba le ba ta tare ko aduga verse 10 jero padis main hai aduga sibok singna laktuna mangon da hai ki nahak na makoi da pandam sing oina hai reba karigino maham na makoi da hai ki nakoina sargagi ningthau lebaki athupa wasing adu khangna ba losing pibire nakoida sargagi ningthau lebaki wa adubu mahak na makoi da di pibide araiba mahak adu da hen na pibigani amasung mahak na marang kaina leigani aduga leitaba mahak adudagi mahaki araiba phauba lauthokane masi paisa gi matang da haiba nateba magi context to yengo mathakta maru hun bagineba ishor wahi laushin bagineba kharamana laushin le khamana laushin de hairaga masi ningtho sibok sing hange masi kari gi nang masi haibano haina hanga pada jisuna kari hai masi gi wasiro masi sarga gi ningtho le baki wane
ꯑꯔꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯂꯨꯛ 8:18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯏꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯂꯨꯛ 8:18ꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯂꯨꯛ 8ꯇꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕꯒꯤ प्रमाणꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯁꯤ ꯂꯨꯛ 8:18ꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯛ 8:18ꯗ ꯂꯨꯛ 8ꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 18ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ how you listen मरमदे अरैब महाक अदुदा हेन्ना पिबिगनी अदुबु लैतबा मङोंदगी महाकना लै हाइना खंजबा अदु फावबा लौथोकनी करी हाइरिनो बसी पैसागिदि नत्रे ईश्वर वही ताबगी मतांगदने अदुना पास्टर सी able to teach हाइबसी यमना दरकार ओय अदुबु teachable ओयबिसु equally मरु ओय हाइबदी करिनो teachable ओइद्रगदी ईश्वर की हिरम द थवाय यावद्रगदी को थवाय यावद्रगदी कदौबा नंगोन द खरा लैरिबदो अदुसु लौथोकनी है लौथोकपा हाइदि कैनो ईश्वर लागा नकोक त ज्ञान मंगनगनी नंगी डिलीट तौगनी मेमोरी दो हाइब नते नंग खरा लैजरे दुम काव है काव मरमदि नंग तंद्रेबा होनद्रेबा नंगोन द सरमन अरीब खरा मुक प्रीचिंग तौ मिगी खरा मुक्ता ज्ञान में ताद्रेबा अदु ईश्वर की थवाय थबक थवाय याव मीदि कमाय तौबा बाइबल पादना मिंगोंदा हंगदना तौबा मीदि कमाय तौबा हेना हेना बिबिगने हायरे मसी निंथौ लेबाकी प्रमाण अदुना अखोय पास्टर अमा ओइना able to teach हाइबसिगा teachable हाइबसि चटमिनगदा जुराने आई ताकपीबा ngमगदबनी अदुगा आई लौशिनबसु ngमगदबने पीबा खक्तो ओइबा पीबा खक्तो ओइबा सोमदि सुंचा चादबा अदु ओइतारगदि याम थुना ड्राई ओइरकनी कम कंगकनी नंगोंद करिमता लेहौरय अदुना अखोय ताकपीबसु ngमबगा लोइनना मीना ताकपसु लौबा मी ओइगदबनी निंथौ लेबाक्तदी अदु ओइगदबनी हाय मसिदा ताकपीबा ngamba हायरेसि डॉक्ट्रिन अचुमबदु ताकपीबा ngamba अरानबदु मसि लाली हायना उत्पा ngamba मी ओइगदबनी अदुगा सिंगलुकी मेंबर्स सिंग असि ताकपी तंबिदना ईश्वर की थबकता थवाय यावरकनबा माना इक्विप तौबा थौराम तौबीबा ngamba पास्टर ओइगदबनी नंबर 8 verse 3 द लासी you the look taba hay you the look taba you the baptize tauda hay tare marom da haraga ko kari hari no sida hari se you gi khawrang bodo masima masa khudum chanba ngamgadabane aduna ram you ko ajikana ram haidara ko nahan सिफाई अमदाइना नोई सी थकपा खोपा सी खरा खुदुम चन्नबा होना सी नंग सी थुना सी तारे नंग हचांग सी यादरे हारगा माना रम हाइबे सिदी यू नत्रे आर न रेगुलर यू न यूज एम न मेडिसिन रेगुलर यूज मेडिसिन हाइबने हाय हनबु फजरी माइसे अस्मान खलगा सुम थकपा मीसु लय को बाइबल की मतम बाइबल अखोय यू बाइबल दा यूज सुंथक थकते हाइबदि अखोय बाइबल दा प्रूफ तौबा ngमोय अदुबो बाइबल की मतम की यूज न तोंगाली मोय इसिंग यामना फलमदे इसिंग दो खक थादी कोलरा दा सीगनी अमांगे देसु मणिपुर दा कोलरा दा मी म्याम मसी युम खुदिमोते पुथोंना रे हाइबने इसिंग दगी अना मोय की मफम दा इसिंग यामना सेंगदबनिना मसीगा मिक्स तौरगा डाइल्यूटेड ओरगा यामना डाइल्यूटेड तर महिक हालगा मोय थकपदा सिजिनबा पोट अमने मोय की हिदाक ओइना सिजिनबनी अदुना केनोना टिमोथी दा पोल नादना पुक नुंगाइत्रगदी नंग इसिंग खक्ता नतना खरखक यूजु थाउ हाइनत्रा
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯊꯛꯇꯕꯤꯗ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯅꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯅꯅꯕ ꯊꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯃꯥꯖꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯣꯡꯅ ꯆꯨ ꯄꯥꯏꯒꯨꯝ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯖꯔꯗꯥꯟꯗ ꯕꯞꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯒꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒ ꯙꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕ ꯐꯨꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀ ꯇꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯣ ꯄꯥꯁꯇꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀꯁꯦ ꯁꯠ ꯁꯠ ꯇꯥꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯠꯅꯒꯟꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯨꯇꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯅꯤꯡ ꯍꯅꯥꯡꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯈꯣꯡꯉꯤꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯎꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ 10ꯗ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯗ ꯀꯔꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯗ ꯀꯔꯥꯝꯗꯕ 1 Timothy 6కి 9, 10ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯀꯔꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯀꯔꯥꯝꯕꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯥꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯔ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ Psalm 73:73 ꯗ ꯆꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯃꯛ ꯏꯁ꯭ꯔꯥꯑꯦꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯐꯩ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯩ ꯑꯁꯥꯐꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔꯝꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯅꯥꯟꯊꯨꯔꯝꯒꯗꯧꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯗꯕ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯎꯔꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯨꯒꯦ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯜꯂꯛꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯚꯔꯁ 13ꯗ ꯆꯣꯡꯒꯦ तसेंगनमक अरेंबदा अैगी थमोई सेंगदोकले इरान लैतना अैगी खुद हमदोकले अैना नहनखै थमोई सेंगना थनमबसिदि कानादबनी सिनेमा आइसे अैना यामना धर्म चेन हिंबसिदि कानादब अमा ओइ लेरमे हदबो अैदि नोमित चुप नाबगी चैथेंग फंगे वाय ऐसे धर्म चेन हिंबसिदा कानादब मोंग वाना हिंबसे अैना मित खुदिंग वारे अदु खुदिंग अैबो लाक्पीरे डिसिप्लिन तौबीरे अै वारे असेंग मांद्रा नुपासे अदु फावबदु लोइरगदि धर्म चेनबसे कानादे हाइदोरेनेबा राइचियसनेस इज वैनिटी हाइदोरेनेबा verse 15 दा नोइगी बाइबल दा कमाइन ट्रांसलेशन तौबनो खंगदे अै परके अैना असुमना हाइगनी हाइना अैना हाइबा तारबदि हाइहोदरे माय मथक्ता हाइबदो माना मथक्ता कोइना पागिदि माय वाखन ओइ लेरमेबा अैना धर्म चेनबसि कानदे हाइगा verse 14 फावबदो को 15 दा हाइना हाइबा ओइरमनबदि को सिनेमा हाइसे हाइदबो ओइ लेरमेबा हाइगे तौरगा खनबा हाइरमलबदि येंगो नहाकी नचासिंगी मिरोन असिदा अई चुमदबो ओइरमगनी अईसी अरानबो ओइरमगदबनी खचिक तंगाय अई तुगे तौबा
verse 3 da hai do verse 2 da hai do ai khudi thi ki torom me kana no sinu pa se asaf hai se kana no ai hojik pa ra ge second chronicles 20 ki 14 da no ishin ngadi ishilo second chronicles 20 ki 14 da asaf hai se levi ni levi macha mani temple the ministry to bani ma se purohit ne purohit lo be ya de sasan loi be ya de temple da thabak to ga da bane koi ki pastor ki pham man na bane adana mi mayam da ina pera khulak se asaf na uruga man haya ya mayek seng na verse 3 da ishor ning da basing na chaw khalak pa aina urubada sauthok pusing bu aina kalak lame hai ministry da laiba asaf na ishor ning da basing se kalak pa asini hajik haire base mina ina kera khulak pa noi lekai gi angang ni haina nang na khalamba nang na baptize to hiba angang do na kar ga phaja ba thau na infal na lei hiba Liangmai colony da ga se yum dolan ahum ri sa da na lei hiba ngai baptize to him ka main to ina asi khallo bada ai tu ge to wi sini aduna pastor sing da hai se shoyu hai na shendong da karam da ba hai prophet da karam da ba number 11 gun number 11 punging tap amuka masi si karai da punging tap ka da no har ga ithan ta adum lai da punging tap ko na ta ba ko adu di adum tap ya bane punging tap pa hai si di kari ga mari lai na ra kan da phat ta ba sing khana chaina bagi marak ta oi ta ba context to trouble maker sing gi marak ta ma se punging tap oi ga da bane am punging tap pa mi pastor ai se khana chaina ba ya da ba Romans 12:18 da paroi si yari ba makai mi khuding makka ing tap na pan mi nau hai aduga Philippians 4:7 da ing thabagi shona ing thabagi shona noi gi wakhal do guard to mi gani hai ing thana lai mi se judgment ju chumakani ma se nervous oi mas ing thab mi ne 12 ta khatna ganda ba hai masi si chinda oiram ba yai hane khalle aya matam da action su yaw roi habdi na te du chinda machin kan ba mi ga marai yan gan ba 2 Timothy 2:24 da 2 Timothy 2:24 da smain habne so gi mi do marai yan gan ba mi oi roi da bani marai yan gan lei bani mi khara ma se marai yan ra ga nungai ba dum chinda suoi bia do hojikani chakhala bani na khara hengale WhatsApp ta marayet pa suoi bia LNB ge pastor ge WhatsApp group su leram bia noi church ge WhatsApp group ta su leram bia dum amada su yaushen ba marayet pa se yam nungai da ba se yaw drin tum bia da ba asi pastor mana to bia de hai aduna masi phaw si da khoi ne yang pa si da marayet pa saw bugi matang si yame gun number 2 du yango shaugan da bahaya gun number 4 da yango masa khudum chan bahai gun number 9 phuna chaina ganda ba gun number 11 punging tappa gun number 12 khatna ganda ba asiga sauba khatna ba si yam emphasize tong mo pot amo jani pastor ma si sungya ya de cinema hai si sen da karam da bahai amuka su paisa da lai mathak ta hai gi da ngari sendong da karam da bahai ga hujik na muk sen da karam da bahai sen da karam da bahai basi pastor oira ga di church mamang di church masa ni na yum da to ni na pastor na ga ai dum pai ra ga so hairam bayai ko adu ko magi temptation so le ram bayai adu da oi da ba sen thum da karam da ba sen da karam ba mi di atithi seba to bangam moi maram di sen du karam bani na pamu bani na mi ngon da pisa bangam oi si loi mari lai na bani adana sen da karam mi na likkani mi makut mengon da makut jing tho pa ngam oi ma si ma yo wakal si thuna ina khun gi hai wakal si mengon da lai roi da ba ko hojikan ni thuna ina khun ba mi si asing ba mi isona bor pi ba mi ko gun number 13 da amuka mo yamo ang saraga sing si sona bor pi bi re sada ba ai di sona bor pi de si wakan ne ba mi tulop su khang na ba hot na ro no nang is mingon hai dar si hai ai phau khang de tha khuding yeng ai tulo ai tai piram na de ya no ne ai gi de bo hai
निशिंग मंगम दे या ना मी खरा मने नुपा खरा मदी खता म बोई म तोर कने लोय सिनबा करे कतु टाइन मंगोंदा सुपी खिबा सिलो बसी लाय सिनबले पास्टर सिदी हिसाब किताब याम कल लोय दबा है को प्लान तो रोय साब दिनते अदु मदु लिखपगी साइन मने लिखपगी साइन मने अदना मसी पास्टर दि मदु ओइबिया दे पुकनिंग चावगदबने मसीगी सी आरांब तंबीबो ओजासिंग याम मरी लेने अहनब तिमोथी की 6:5 तगी पासिको अहनब तिमोथी की पैसा द करांबसी असी false teacher aranbo tambibo ojasingi sign amane very important necessary noigi association da oishunu migi da oishunu prithvi pumbada false teachers ka paisa ga chatminai abse koi khanggadabane chapter 6 verse 5 tagi parake aduga ishor ningba asi tongzabagi pambaini haina khanba pungin phattaba amasung achumba ado phanghandaba mi singi marakta khatnaba thoglai ishor ningba si tongjaningai ni haina khanba false teachers ki wari ni mai se profit tanba prayer tawraga paisa tanna honaba asigumba mi singdagi leitho false teachers tagi leitho adubu apen ba ga loinana ishor ningbadi yamna tongzabani maramdi aikhoina taibang panda karigumba amatta porakte aduga aikhoina masidagi karigumba amatta puthokpa ngamde aikhoigi chanaba amasung setnaba leirabadi aikhoi penjagadabani adubu inak khuningba misingna athembada amasung langda aduga apangba kayada amasung manghanba apamba singda tai destructive desire aduga tai masina mi singbo amang ata amasung mangbada luphalle maramdi senthumda karambadi phattaba pumnamakki haurakphamne mi kharana mado pamanduna thajaba adudagi lamuk nakhi hi lakhi haiba aduga awaba kayada makhoi masabu tana thinbugumna thinjakhi haiba manipurda su yengo noi narakta su dum yengo false teachers singdi sign ne moisi noi khundasu ina khunba yumda khara prathana toigane lairabu yumda chamoi kashu phangmoi da khangi moi paisa apta pidraba akhoi mayam sina apta he pidraba moi laga chak to khakta pijara tha khaba false teachers in loi man khine liangmai marakta gisu rongmai marakta gisu maitai marakta gisu sign ni ko se chauba sign ni paisa pamani moi aduna pastor de dum boy bi aroi sini harisi thawai gi laina na bi aroi hai ri ba mayam ngasai de khoi na ji phawa nei na rei bu se mapan thong gi u ya ba observable behavior na tani mapan gi matani ko manung gi ke hai de sida mapan gi do hai bane makhada verse 4 dagi makhada imung manung na mari laina ba hai re mahaki imung manungbu nimthi na ngak sendana ikai khumna hanba umna makaloinana mahaki macha sing ado mahaki macha makha ponna thamba hawigedabani amase aduda tokte maram mayam supi karigino haibada list sum pi tharak pasida ko lake one da si oigadabani two da si oigadabani tapi pangamgadani sum hairama kanda imung manung gido lakasida si oigadabani si imung manung di si oigadabani sum ngone aduga mathang da si 4 ni hairasi 5 da sini 6 da na sini haireba asigi list sida sum yengo whiteboard sida sina kwai sange asigi gun sina hatabra asina kwai maru oiba male man matam piraga iri besida matam se piraga kan na explain tawna bahonari verse 4 do dagini yengse mahaki mung manungbu yeng ningthi na ngak singduna ikai khumna ba hanba pumna makaloya na mahaki macha sing ado mahaki makha pona thamgadabani maram pire kana gumba
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯗꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ verb manage ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ verb ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃꯛ Greekꯇ ꯄꯥꯁꯇꯔꯗꯤ ꯆꯔꯆꯄꯨ manage ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒ ꯆꯔꯆꯀꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ imung macha amada successful oirakanda imung mayam punbadula oigadabane maramdi church haisi tonganba institution ama kaisu nate imung mayam punbaneba akoi mayam punchila akoi masi kauthoe marak marakta akoi khalisina akoi imung di koi waningba mong do oibi are church karani church oirakane koi sik thawai si khangoi oirakadu maleba yumda thawai gi phibamga church ki thawai gi phibamga chap manane si matam pumbada managadane koi di church oiraka thawai gi mi hen oiningeba adu yaroi yumnadi nupi ga khanaraga lakpa angang singa launa dan khanaraga laga church yauragana ai nuai ko hi good morning yam thu he da ko imungi spiritual degree do church ta du oi ga da bane adu dei hen ba yaroi sung hen hen la ko na phana oi ning su oi roi da aduna akoi imung da kanna honna ga dabni imung si leader amagi parikha to humne church ta ma ya ga ya roi drive si testing ground ne magi da makta di imung manung unchina yingsin mangamba mi oi da han su malaki dai khara hai khara da khara tension ge swai matang sida masi na maru oi ba polam ne sikha ta su seminar tawraga hapta ama nei na ba ya ga ne imung manung se kramaina yingsin ge da bano ai shu angang amane isa sing saudri pakhang phadri phara akana kamain tawduri bano ai ki ba ma yawe imana bam na hai isa sing se chaura kanda hai bangam ba se hanthare ai isa poktre ngai dadi hailing ba mayam se hairam ba sum isa se pokla kanda khak chaura kan sum hanthare ai hai bangam ba se hai ba yarak ta ba se sum hingalak ba wa amna aduna angang sing karmaine yokani haibasidi pakhangda seminar pi hallo duna phai phai hai mane loi khangi nupi thira kan amta yarakta be wa khatane pakhangdi loi khangmani ma mangai ra nupi kamaina thigani angang karmaina yokani ga ji khangmuse aduga practical de amta yaroi basumse yam lukhre ishorgi thawjal yam darkar oi amna darkar oi ai shuwai chana pa chahi tara sure pakhang phabagi matau khachik lakpa ore chakchari ngai tumin cha ba hore ma se hanadi papa ma haram bane ajik tumin na pham ba hore ma se chana pa se kari ore ka dori ba shwa ga phamin na ma ga phamin na na shori mana asita prathana tawmin na koi pu dana ai bazar chakuda markets lao bazar chaluse ma puning mai na te gari se de phamal ga khoi ni papa si nangi best friend ni ko ai hoi papa nang ai best friend ne tin na ba hon nei phone di phao ko ngam desi lagi ai lang phai chala so phone tau na ba hon nei unti gi noi no hai ko phone da kari tau bi ai kari hai bi ai hai na ba hon na ga da ne icha sing se nung si na yo khalak pangam da maram pi da na ta ka da hoi tau no hai ga si da ya de kari gi na hai bam hairam ga da bane akoi sidi maram de shupi pi da tawno ani tawno khum ga noi munda asi discipline natte moi se pi ingai se da khoi na matam pi ba ngam da ba ogra chaloge yidle mu matam se shupi pi dre khoi na khoi se moi gi da matam leite moi pi ingai da adana moi na 15 years ara ka da rakane koi na moi ya tinaning pa moi na mo haisna no time mamana ba singa chakhane kai gino pi ngai da khoi na matam pi hodar ni na moi kitang cha pa da moi na hek ngamak pa da moi su khoi da matam leite
pastor sing ai wahang mahangin ai pastor min namsing nangi sermon do nang Sunday me preaching to lo yum halak ko do nang nupina nang ai mapang sige show bi ai bo yam phangi kai se hai ba ta ba ta ki bo kyam kui re toi na ta ba ra sum ta da nang bu kwai dai ki khang ba se nang ni nupi ni nang gi sermon se mana taning dra ba loi ro ni to resign to sim mai ne nang gi sermon se nang nupi na taning dra ba loi nang kwai dai ki parekha to ba ngam ba se thawai seng ni mathang da nang nupi ne thawai seng ba se helper ne ham na tro nupi se so na koi helper ne hai ba ne adana ai gi helper sina kwai khang ne ba mana taning dra ba loi re tok pa na phani natraga Paul na Timothy da hai dai na nangon da leiba thawai gi khudol do kam khat ko mudan men ko ana kam khat pa matam lang asi se mudan da na ho na ai gi message ai gi gospel preaching ai gi napi na ta ba ngamak traba hai si mi atai de tau shin na ba ta moi khang da gi dum ta ri ba ta re saugan bagi matang da kalak bagi matang da nupa nupi gi matang da shonungsi bagi matang da devotion gi matang da prayer life gi matang da huram jinthi gi matang da ai nupi na loi na khange ai karmai na hing ni bano se haruma na taning matta ga tar ga di loi ra bane koi practice tau da bai ne haruna sida haru se sam na imung se macha amasung mai nupi ngang se thina manage tau ba rule tau ba govern tau ba nampu sapu na taba nung si chana na bahap ta na seriously tau ngam mi oi ge dabani han hai 1 Timothy 3:15 da ishor gi church se kari hai ge God's household hai ishor gi imung hai na hai bani aduna church ka imung bas ya na mari leina bani church sida leader oi ge dabami do yung da hanama parikha pass tau tai si training ground ne parikha tau pham ne 15 da no na thazaba nataba hai 15 hai se a good number 15 ne verse 4 da le no na thazaba nataba hai kari hai no na thazaba se literally Greek da no na thadaba newly planted oi roi da hai no na thazaba kari gi no masi no na thazaba hai se thawai gi do hai bani ko hakchang da natte chahi di li re hai ma se 60 years sure har ga ekta pastor oi bi ab natte chahi amani tangai ra ga di thawai da thawai gi chahi ni hai re asmali chahi di kun manga khak tangai ri da pastor o hen bi ya ba hai ba natte thawai da ma do chahi mapung pha ra ga di ya re thawai da mapung pha ba me ni hai re se anu ba convert oi roi da bani hai bani maram di maram ma pi re ba da mai danger se kari na satan gi pa ta ta ya danger pride napan da ai hai na ta ki bi ya danger si satan gunna pa ta bi ya hai ri bra satan gunna napan to ra ga pa ta tu ki ba hai ri bra na tra ga satan na thak pa lang da tu bi ya hai ri bra khara mana satan gunna pa ta bi ya hai bani napan to ki ba satan sa napan to gum na khoi sa napan to ba adu go ha ki mot ta di makha gi verse to yengaga ek makha gi verse to yengaga satan na su lang tha ibani na verse 7 da ko lang tha ibani na satan gi lang hai na su yaw bani na the snare of the devil hai bani na no na thazar komisi pastor oi haloi da bani maram di satan gi lang da ma thu ya napan da satan na napan to han ninge napan tau mi sri satan gi thabak shubham nungai ba workshop amani ma gi wakhan se taratruk subu gunda mapan da leibe singi marakta aphaba mingchat leiba mi oigedabani mapan da leibe singi marakta aphaba mingchat kari harino kari gino se pastor sri manung da khakta natana mapan da shu mapan da mai doctrine do ya ba khakta natte magi tapi tambi ba haibudu khakta natte adubu magi mapan da ishor khangdaba singsina magi gunje khangakanda yaga mi oigedabani aduna tabtari ma kamaina evangelist oidurino
khoi loi namak evangelist khoi loi namak ishori thabuk tawe ishori wari da khoi kamai li dina mi ne yada mi oiragade mi na nungsiba mi oigadabane aduna hairiba mayam se mapan thonggi gunsing ne manunggi do keshu haide manunggi do leire haina lawrabani papona mapan thonggi outward oibadu khaktani hairiba mayam se manunggi do di masana khoi bahap ta sakadabani tasengna ishona khudum chanba mi ma oigadabane dikan singi khetang haige se matam si loi tore dikan hairibasi kadaidagi haurakpano khoi chaba khangdre mi khara mana x6 ki 5 6 ta mi taret khandokpadu dagini haina haibisu yawi adubu maduda dikan haina di haide moise aduna amabu oiro idea du dagi haura amgadra haina dum chapchana dum khanjai adubu khara mana yaningde yadra phawda moidu dikan gi forerunner di oire haina haitai church ki seba to bahu se du dagi khoi nu phangi mi khandok pase adubu maduda moi taret khalle haina khoi gi dikan su taret oigidabani habdi ki shu leite church chau taret suhanna bo honara gadi dikan taret oina bo honara gadi church macha da su dikan taret usuna bo honara durira 7 do perfect number ka shu haiba natte adana taret tu da khoi lep ka da su natte ikai khumna bada matik chaba hai masisi khoi mathak ki duga chap manai elder gi duga aduna khoi masi hai roi ge hai khabane machin ani long da ba hai singlup ki seba thabak taw bisidi ai khoi ni ma ne ba dikan ne ba mi mayam ga mari le ne duru se ma se church ki public face ne patai ko mayam ga tinna bani na imung amma ga su tinna bani na ma si ma gi special gun na ma si kaina da mana wa ngam ga se amada ama haiba amada na tongan ba hairoi da machin ani long da ba hai hai wa se chapchana ma khatang dum hair lai ga da ba ma toina yung chat panina mana report pi basi chumduna da lai ga da ba hapchil loi da ba wat swal loi da ba hai machin ani long da ba hai se dikan hai se you the look da ba masi se mathak ta hai kha you the look da ba oi ga da ba ni sen thum da karam da ba masi su hai kha ba ni hanjilakpagi wani sida asengba chummaran khangba pungning da loina na thajabagi athupa wadu paiba doctrine phajana paiba oigadabani ma se karamaina asengba achum aran khangba conscience clear conscience laigadabani mangonda karigino mi seba torokpa sida michang mikhai nai ba se lakpa yai akhoi gi mi akhoi gi imung akhoi gi lukhrabi haina ko adu leitana ba ma si thamoi sengna mon sengna haitare tabuk tawbu ngamba mi oigadabani haibani magi nupisu amuka so hare sida dikan da suni dikan khakta haba oraga mai nupi phattaba yaroi mai nupisu yam sang na hare kari oigadaba matik chabi mi bu maran sidabi masa khudum chanjabi maram khuding da thajaba yabi oigadabani mai nupisu mai masa di haidre ko mai nupisu di oigadabani nupi amagi mapuroi ba oi sisu chamane nga sai giduga nupi amagi mapuroi ba oi gedabni ko tha khudingi nupi sen change to wi aroi chahi tara khudingi change to wi aroi macha sing amasung magi imung manung bu ningthi na ngak sen bangamba oi gedabni hai macha sing amasung magi imung manung sen ningthi na ngak sen duna thamba ngamba ngasai mathak ta hai khibidu ngaktani repeat torokpani tongan ba ani hum khaktang yawoi aduna hairiba mayam si manunggi nate mapan thonggi ne manunggi sidi kamain lakani manunggi dharma chen base khoi kamain lakani ishorgi thawai na khoi naina ba matam leite ishorgi thawai na khudum challakanda aina ngarang hepet hairamba the rule of god the kingdom of god I say the rule of god haigadamni haiko masigi rule sina aibu rule tora akanda aibu sasan tora akanda Matthew 5:20 das main haibani noi gi dharma chen bana Pharisee singi dharma chen babu hendragadi haibani ko hendragadi ishor gi ningthau le bakta changmoi hai aduna ningthau le bakta changna ba dharma chen ba madakar oye adugi dharma chen badudi aina afaba thabak tawraga mingonda mating pangaga dharma chen basu manufacture tawraga changduri bra nati karam haina no dudi adu ota de work salvation oine ma kari nama haire se
ईश्वर की रूल ना आइबो ईश्वर ना रूल तो भी रहना था ईश्वर ना आइबो रूल तो भी वो मतमदा ईश्वर ना आइबो शासन तो वो मतमदा आइगी पुंजी से कमाई तरह करने आयुक्त के तो हाँ लोइद्रा तो हाँ लकनी ना था तो हाँ लकपदा तो हाँ लगी पोट तो धर्म चेंज बतने माता बराई से the rule of God है रे बसिना demand तो बसे the rule of God ना पी गने ऐसी बात तांगम बरना है या मरोई बने सी की पोट से the rule of God ना demand तो रे बसी the kingdom of God kingdom righteousness ने कना ना पी गने kingdom ना पी गने kingdom है बदे करी ना rule है बने बा अदुना the rule of God ना demand तो रे पोट से the rule of God ना पी गने अदुना कोई सी ईश्वर ना रूल तो हंदना हिंजब मतमदा मसीगी धर्म चेंबा ngसाइदे अखोइना लिस्ट तौरइबा नैनरिबा मयाम से असि महियल कने अखोइगी पुंसी असिदा अदुना अखोइगी पुंसी से मुन्ना वखन तौमिनसी ईश्वर ने अखोइ मयामदा बोर पिबीबा ओइसनो अखोइगी मिनिस्ट्री से यामना सीरियसली लौबा ngamba ओइनबा अखोइ ईश्वरदा हाइजसी अदुगा ईश्वरगी क्लियर कॉल अमग लोइना ईश्वर आइबु कौबीबनी हाइबसे खंगबगलोइना मिनिस्ट्री दा अखोइ लैसी ईश्वर बु नुंसीना प्रभु की थबक तौमिनसी आईएमसी हारे आई पुंग फारे हाइबा नचदे आइसु पास्टर अमने सोना पास्टर अमने आइसु होनजरेबनी नमित खुदिंगे आइसु होनजरेबनी नोइ खोइ म्याम होनमिनसी प्रभु की चर्च जिसु ख्रिस्टना मथवाई थाना लैबिखिबा चर्च से नुंसीना कोइ सेवा तौनबा होनसी हाबसी मयाम दा हाइजरगा आई मतंग सिदा लोसिनजगे थागतचारि